Kware pei tutione malaika ta kuju ni apese anyartai Mariam. Arai Mariam itwani aneriti ekile anyartai Yosef. Telimo ke malaika ta Mariam. Ke malai yo naki mina ekapoloni akuj. Mini akuj nikon. Akira retenguna tatalasi Mariam ku mok halimalasilo. Telimo ya malaikat ni Mariam ipoti yon idou idiane sapat inyara yon yesiekro Yesu. Kengite Mariam malaikat kukineta uno subakine atara ya ngapese na nyanyo nekile khachia. Tatacho malaikat yeyeta wa akuji nikon kankilinga akuju kumuktoyon totere muna riemuni yo idiane sapat ania akuj. Tatachu Mariam tama araya ngo ekadalani akuj kimeto subakin na elimu yo kilipi Maria akuj ebala toyo ketaukan nkilinga akuj talakhari anie khapulun alokhayunan na rai ngalesi adang epiaritai. Alolomungina abu khapul nang roma to dungu atamaring to adang toloto na khopya na kholo downere ke gerai. Tortoki Joseph Bethlehem ruktoka Maria na apoti. Ane yakadi Bethlehem tara ingurolo adukuno idounio. Amamuni apedore teketi akolom. Kido Maria idiane sapat kumkoki ngezi ngaoroi kiperiki ngezi natubwa na amasa ngatu. Alora Bethlehem ayagadinke yoko lo ayagazinariet yokiete ngamesekin anipei tutione malaika ta kuju niket bo apolo wa kuju tachao aniket to buluket tatake malaika ta keti tama niem otere ayo tunga corona joha na itala kharata ngutunga dang akwarna ka lore Bethlehem lo khola chika kinta kuju mutunga Jemnetesi iloga kinta ngawarui ye ina tubwa na dakatari ngatu aniepe kanini tatakantu na malaika iprorito akuj ebalasi ekipur minni khapro ne kujunara ya hadis ka kop minni ekisil na kopya ha ni ajokoni alotunga khadam tortokisi nke yoko khati pei hotoria mutu Mariam ha Yosef ha Idia ni aperi anatuba na kruyet baren ani ngoliginete ikoku telimosi na patokirasi ani malaikata kidiami ikoku Abu Mariam kelelenya akrona alota uken